cene jaja, to je domaćih jaja, slobodnog uzgoja, na pijacama za mjesec april 2026. godine jeste 30 dinara po komadu. Ovako, domaća jaja od, ponavljam, domaćih kokoški iz slobodnog uzgoja, koncentrat, koje ne jedu koncentrat, ali jedu kukuruz, ječam, malo pšenice, jeste 30 dinara po komadu, mjesec april 2026. godine. Naravno, cene ponovo zavise od mesta do mesta, ali i količine jaja koja se kupuju. Uglavnom, tu uvijek predlog, kupujte jaja od ljudi koji to stvarno drže kokoške na selu, na otvorenom, i u tom slučaju 30 dinara isplati se da se kupi, a u suprotnom uvijek imate markete gde na 10 komada možete dobiti cenu i po neki 15 ili nešto malo više dinara, znači skoro duplo jeftinije, ali ponavljam, ako hoćete prirodna, domaća, prava, tada je cena 30 dinara po komadu, mjesec april 2026.